Gospod Bog zna da smo mi mučen narod i da smo žrtveni narod. I da žrtva ta naša uvijek je u potpunoj harmoniji sa našim mentalitetom. Normalno da sad i naši ovi koji vode i Srbiju i Republiku Srpsku, oni pokušavaju da na određeni način se poistovete sa onim drugima, da budemo nekako uniformisani. Međutim, ima jedan veliki problem. Onog momenta kad, ako i to uspijemo, ne vjerujem da ćemo uspjeti, onda mi više ne bi bili Srbi. To je to. Onda ne bi bili ono kako nas je Bog stvorio. Bog nas je stvorio tako. A kakve nas je stvorio? Neuračunjivi. Jednostavno, gdje svi ljudi, gdje sve bi narodi drugi radili stvari drugačije, mi smo radili suprotno. I Miloš Obilić je radio u tom momentu, i Gavrilo Princip kad je pucao, i 27. mart je bio. Sve je to bilo obrnuto od onoga svega što se na neki način smatralo. Zato nas i mrze najviše. Jer ne mogu mi smo neuračunjivi, znači ne mogu da računaju na nas kao na neku vrstu dresiranih naroda. Onda je to dobro za nas? To ćete vidjeti.